Završeno. Dobar posao, mali. Odmah ću pripremiti paljbu. Oružje trebalo bi puno kroz 10 minuta. Još samo koji trenutak, Marija. I imat ćeš svoju pravdu. Šta je to sad? Mislim da nas Gunn gađa svojim projektilima. Ne breka. Nekako bi to prebrzo. To je on? Dirao si u moju obitelj! Ovo završava sad! Sada razumiješ moj bijes, bol koja me progoni 50 godina! I napravio si isti izbor kao i ja. Ti i ja nismo isti! Možeš mislit.